kad idete i zajedno za spaciti danas, da se ne zadržavamo. Idemo. Ja sam igrao mnogo Pokemon verzija. Igrao sam mnogo Pokemon verzija i sprint je bio brži. Ne znam zato sada nije na veze. Tako ću sejvat. Ok, malo ćemo staviti. Ja ćemo opet sejvati. Aha. I sad ćemo... Dok se to napolje vidjet ćemo se, da vas ne zadržavam. I evo ga. Ne znam zašto, ali Penticam je propao. Nije propao neko. Ne vezi. Pao je dol. A nasto se još snima. Nasto primećujem da se još snima. Da snimaše. Ok. I sada idemo tamo u čuvenu rutu i u sljedećem zalazu trebalo biti jedan GM leader, to u prijevodu znači vođa dvora. Kako da s tim to tamo? Nema. Odmah borba u prvoj pravi adresu. Ili pap koji sam već uhvatio prošle epizode. 4. level, moja 6. Ovo ništa danas pa se nećemo boriti. Ovo je safe away. Again! Volim je Pokemon, djeca. Vlada ne volim ne Pokemon, nego Pokemon i vole mene. Mene. Ne mene, nego mene. Mene. I što sam se ispreparao. Konačno, ovo je pošao. Da. To se pretpostavlja jer neće biti... Super. Pozivam da zadavim nove Pokemon. Šalim se. Ja nikad ne bih taknuo Pokemona. Ono što pomažio kao. Ebe ga ono. Pukao. Ali dosadni Lillipupi. 7. level. Jeste su mi okice za polje. Već 4 minute snimamo. Ajoj. A dobro, volim se obrti po tebi ode klipa. On bi trebao imati ono kao mačka kako Purino, kako se već Purion. Ali imate na ovdje ona ljubčasta mačka. Vidjet ćemo gdje sam pogodila. Prankster, Jimmy se kaže. Nije, on ima patrata. Čudno, ali istinito. Go Jana! Ok, Jana je 7. level. I vidi, ja mislim da je Jana brža od njega.
jadno. Doslovno jadno. Ono sve što dizao lišće u zraku, nema veze. Okej, tikao bi već pravo solidno. Na televiziji, ako vas je zanimalo što gledate online televiziju, a na televiziji je Rad u kući. Ja još kažem, ajme je li moguće nis god klikao sam hiljadu. A nisam klikao nego učitala što postoji X. Evo te gledaj. Opa! Ok, tad ću javim. Protiv njega se ne borimo. Ja ću dati na pošu. No, samo jedan. Hasu je pun. Ok, ovdje ne trajemo sada. Protiv njega se ne borimo. Pa što ja hodam? Protiv nje se borimo. Ona kolika psihička tura, ona kao. Eto je pokalo tamo. A ne, to je iz Forest Sky-a. Ja sam zato stegam na gameplayu Forest Sky. Pošto na gameplay neko na Mortal se stavira gameplay. Be white. I ja. Ono ga kao motne činjenice. Udari repu. Purion nije baš jak Pokemon. Zato što često prima critical hit. Zato što mu je brzina fail. Da. Bravo za mene. Brat. A sve što kaže. Okej, hajde čao. Da, Boga se ne vidio više. Patrat, ako se ovo hvata, bez. Jer ja volim Patrata, on je jedno baš drag. No, meni život ovisi o Patratu. Ne volim Patrata, preziraju, dešava sam sad go. Onda ga bude uhvaću sam rabi Rock Smasha, rabi nečeg drugog. Lilipap, ovaj 100% na Lilipapa mogu se kuvati to šta hoće. Jer čim govori Lilipap, go, Lilipap. Lupo što sam imali pojena u Pokemon. I to Lilipap. Ko bi uhvatio Lilipap? Pušti se. Ja ću epizoda uskoro završiti. Ako se budete iznenaditi zato što je iznenada će prekinuti. Ne bojte se ako prekine, ja ću stopirati i idući put nastavljamo. No daj Bože samo da ga uspijem ubiti dok ne prođe taj